dobro došli ljudi, ja sam srpski gamer i evo me nazad nakon nekoliko mjeseci, ne znam ja koliko, nisam imao vremena, morao sam da učim da bi popravljao sve ocene i to. A danas, kao što vidite, igramo novu igricu, to je, kako se zove, SBK Racing 2016. Sad opet, jebem ti me, beži. Ajde. Beži, kurac. Neću Ducati, ja hoću Kawasaki. Gdje se može Ducati. Možemo da krenemo na trku. Izvinjam se što nisam dugo snimao, kažem, morao sam da učim svo vreme. I to. Nisam mogao da snimam. I tako mi je bio pokvaran. Tako da jebi ga sad. Nisam baš dobar u ovoj igrici. Samo u krivine glupo, ne znam, skreće me, to je to. Opa. Kawasaki je brži. Što pičim bre. Oh shit. Kako sam zadrpao, to što radi. 10 smo, koči, pali smo ulicu. 23, je 9, A vidiš što su me gurnuli, majke vrste. Jebem te. Sve spor. Ja to je Kawasaki broj. No, što? Tu me najviše.
Vidim, tu sam nešto baš dobar. A, sad nego. Kao 14 sam šupa, dobro nije loše. Okej. Super. Ćemo bentirkom. Moram poprati ovo raspić. Gledajte ga. Je bentirkom. Benti, ja i igrić. Sad. Ok ljudi, sad sam prešao na Clash Royale. Zašto mi neće radi? New event. Which challenge? Ajmo. Može. Idemo sa našim običnim nekom super. Draft challenge. Golem. Princess. Night Witch, može, super. I Lightning. Prvi put da koristim Night Witch. Imam 3 legendary sad trenutno u deku. Dobro, skinuo sam malo damage-a. Ne znam koga sam to skinuo. Bilo je super. Night Witch. I stavit ću Mengan. Dosta skidaju. Battle Royale. Ništa, brate, kako sam dobro. Ništa me nije uradio. Ovo trenutno ću staviti golema. Ovo golem Lightning deck. Bacio. Ja mislim... To je to. Ovako opet game, tako. Lik je bio. Budu super. To je po mene.
sada nastavimo. Naša pobjeda. Ovako pa je Julijentana. Samo zbog plata. Znači meni više ne treba. I zbog Goldena. Tako da ljudi, to je bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!